Tibet is, as we all know, for decades in a lockdown now. The Chinese government is trying hard since many decades to suppress one of the oldest and surely one of the most precious cultures on this planet. Pödi longo chuta mang bö ring gyana shungi tamra ka yewo ne yujing. Dini zamli nang ring ne ning shue tang za chen shik meba suwe si ju zimba cha yujing. Lo yu na shide yegab to duzub chingi wangshu pechue chene cha ju dinsu lamdu song meba gerab lo yu gi bangbu yore songde. Gyana gi wangshu pö na ringbu ne tubyu meba German trezo tumi Michael Brand la ki song yubre. Pömi dikzu gi gyana gi duwami idobdang da tiyi kolar shugen chideb jewe Geneva lengde teng suba dishin Talam Tone, Nidon Nishuchin the Chukchi Tse Gune Joson per Nintanga in La Soyo Batang. Ganaki Chede Rawan Sijuta Ti Coleto Shukin Shebe Jushiwo, Zamlin Sacho Kansan Trezo Tumitang, Duami Todangi Legua, Keke Nyamshiba So, Mina Chutan Denshuki, Jolena Yubre. Unjeki Zego Topimiti Zuki Yon Losanslaki, Covid Chugu Toyim Neyamtang, Zamlina Yanagi Ponshu Mobe Turab Dini, Zo Yanana Rawantang, Manzo. Chise nang se gi lamlu mebe wang ki chungwa shi yinjing. Gyana shungi pyo na ladu yangsi ngunzin shugyur, shungi chochen go batar. That the Communist Party's appointed or designated bishop will be a bishop of a church, thereby they are legitimizing the Chinese government action. Pyo na ladar chebe chulu to tangsi checho di, tadechar yishu dine Vatican tang, chomyo chene, gyana nang do yishu chobyo kala yang gyana shungi ngunzi cheshinba ni, 팀도 소답 지기 여바송 여버제 총두토 스위스다 이탈리 체치든 계급 저머니 유럽 최소 그 팀이네 페슈나신 스위스 최소 그 팀이 레귤러리스라기 스위스 계급 문에 지동 국제 축준의 송 별도 게나 치기 시주진 예배 We are trying to change this here every day. 슝기 랑초들 교워 동규 최소 팀이탕 내유민의 주인들 배전능로 이바송 여버제 이탈리 최소 공매 팀이 로버트 람필라기 Pögi rikshun dini, mita jungwe nushu kuyu wala songyongda zadegi tsowa tembe chizo shi yinbe. So Tibet can teach a lot to all the world about that harmony, about the harmony between human and nature. Pödi zamlin kula kuyu ge tone lopso bötu genki chizo kechin shi yinbe chane, gyabgyor chegyun nenga shidu deshuna yubre. Chek chidun yegab ni gyana la zemsue mebar donglen chege tang. Trezo Kongwo Nang Chepsi Tsoba Kansane Pödön la Gyabgyor Nangkin ki tumi ngapchu yebe Zamlin Nangki Trezo ki Pödön Gyabgyor Tsoba Chishu Teshik Chashin Chek Chidun Yegab Dinyi Marsho Ringlu ne Rangwang Tope Je Sinzi Tangbo Waslav Hawal Choki Chikdong Gubgi Gubchulor Pögi Larimebe Uti Chino Gong Skim Gunchu Bucho Tenshu Pöne Mikse Ki Telam Tamsapchi Tsuyubare. So we try to continue this legacy and strengthen our relations with the Central Tibetan administrations and also with the Chek Chidun Yegab ki Trezo Tumi Kopsi Walaki Chepsi Goti Namne Pömi Diksu Tang Chek Chidun Yegab War Tsube Dewa Di Gyongyong Chegyu Tang Delam Mutune Tamsap Tongyu Duba Changi Yoba Son Yobare Chek Chidun Yegab ne Yinbe Europe Trezo ki Tumi Mekulas Peksa Laki Yoda Xinjiang na Zenshe Kone Ngezue Chebe Duzo Chimbu So Shimba ni Kelen Chadab Tewa Shidu Ngunzi Nashin Di Te Gyana Shungda Tremekab Netan Sebu Sogo Batang. Their authoritarian approach towards minorities through various means, as illustrated, bears the signs of genocide. Gyana Pöri Tsö Tangyu Mirigi Chödegi Netan la Siju Zindan Dini Mirigi Ngo Zala Tombe Siju Shi Yinba. Didani Nganzungo Lem Chadab Tewa Shitang Dolen Tinchiba Chegobe Nedun Shi Yinba Dejuna Yubare. The international community must continue through policy actions, advocacy to impose costs on the Chinese government. Zamli geji mangso ne siju gi legu tang shudu yu ne chöde rangwa la dore dongkin gi gena shong tang gena pöri tola nyeche ge gyu tola legu na yudi nenga chimbu shida ke chimbu yinba teju na yubze ninja nga irin la tsobe Geneva lengte gi lenso teng sumbo di to gena na chöde rangwa la dore chidar dongki yume tang yogi ladu lamlu tola gena shungi teju da dangzi chidar chigi yume te keke minimum bö de shu gi jolen shu yubze Third Geneva Forum 2020.